سورة الأحزاب آية بيرو لنكلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tene suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu zuli hijja minye hijra sankalo tani fulana bi sunye umuganai miladi nasarau kajjate ba fulani mugani duru sankalo woro na bi sunye watani woro nai ambe dawrabu masjid ar-rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. alakum mu'minu ya ayyuhalladhina amanu anko Abdullah ibn Mas'ud ko niye ala me qur'ana ko ako ya ayyuhal ladhina amanu ikitilo ma jokalla melike ala bena ko bado fo mi nabe mu'minu nya mariana ye ube abe ko bado fo ka mu'minu balala ube abe na kibariya bado fuye no seminu ya faraka ko ni ala ko ya ayyuhal ladina amanu nunun ko fe na ko mu'minu la nyine de mu'minu ni aw ko aw ye mu'mini de ya aw ye mu'minu de ko do fle na ka mu'minu ya be auto akoke kawlasu na ko ay mu'minu de ewa nin ko fle mu'mini ya bara de do ayake. يا أيها الذين آمنوا لكم مؤمن من دار على الحقيقة مؤمنيات لما تقوا الله أيسر لنا أنقل يسرنا غربالي مني امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على ينامرني منو يكوكي أي فتنة كبومي نكوتوي أيسر لنا وقولوا قولا سديدا akakuma tilelewu fo jengete kuma mununa sawaba kuma tilelewu jengete kuma mununa aye udude fo yuslihu lakum amalakum ni ayo ke ala baka baraw nyawuye wa yaghfiru lakum junubakum ala baka junubu yafawuye abaw suturaka junubu la ku yafa. ومن يطع الله ورسوله نمغو تغرا علىكو يا على بطو يتغرا تشيدنكو فقد فاز فوزا عظيما اتغي ني يرسرو ني يرو مني اكبو كسبه من كسر كتوسر لكو يقول تعالى امر عباده المؤمنين بالتقوى وان يعبدوه عباده
man ka'annahu yarahu ala ba fonye masamin korota lendo na ba ka jom mu'minu nya mariya ko ka sira ale alanye ko ale alabato komi mu'min kabbato chogo nabe alabato komi na nyabe alala wa an yaqulu qawlan sadida aw ku ka kuma tilelewun fo fana ay mustaqima o ka kuma tilelewun fo لا إيجادا فيه ولا انحرافا كما مي جنge تالا جنge تالا أما جنge كبوت ياما ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أصابهم عليه أو على الله تويفنا كوني مؤمن ينكوك إسرنا على ka alabato komi mogo ka bato chogo mogo min nyabe alala mu'mini dafalen kan alabato chogo isirana alanye ka alabato chogo la ye kuma tilele fo jengete kuma mununa ala yullahi du nyogonya ko ale busara saray nye jumaye bi an yusliha lahum amalahum ko ale alabu ka baraw nyawuye ay yuwaffiqahum lil amali salihati mana ala gubbe sababa ma bara nyuma kelila anko bara nyuma bara min be kalasi ala innabi be cidin ga sunnama ala gubbe sababa ma ko o bara nyuma sugu ke bagawye wa an yaghfira lahum junubal madiyata awa ko o ka junubu munun fana temena ubolo abo o yafa uye وما قد يقو منهم في المستقبل ani hari junubu min nu ubena kenyefe yulhimahum tawbatan minha nu hari junubu min nu ma ke fana nu bena ke nu yo fana ke ala be tubu bilu dusukun kono nu be tubu kabo fana la summa qala ta'ala kofi ala ko masamin kortalendo wa man yuti illaha wa rasulahu ni mo ala bato itugura ciden ko ka ciden bato فقد فاز فوزا عظيما يني يرسرون يرم من كبو كسبه وذلك أفل أنه يجار من نار جهنم وسربين أني ربين يجمعي على بيت تنغاكي كيسي كبو جهنم تسمع ويشير إلى النعيم المقيم ebe labakata nema de ma nema min dumelendo ninde saranye saram min kabbo qala ikrimatu ko alqawlu shadidu la ilaha illa allah ako qawlu shadidu munye ka fobbato fen site min kabbato ni ala kelem pewte wa qala khayruhu ninye ikrimatu tana oko sadidun sidiqu kuma wa qala mujahiru huwa saddadu mujahiru ko munye tilenya kuma tilele kuma min tilele no wa qala khayruhu wa tanako mujahiru tanako huwa sawabu ko sawaba kuma wal kullu haqqu nimbeciya nimbebe do qawl shadidu qawlan sadida kun qulu qawlan sadida kuma tilele jengete kuma minna la ilaha illallah ka kuma bala ka toka cinya kuma fo ka kuma tilele fo ka sawaba kuma fo qawlan sadida bun kasiri ko nimbe sawaba kuma fora annofete abbe sawaba qawlan sadida ben nimbeta qawlun sadid balmu minye kutubatul haja aka ayaw doyen ninye ni ciden baka kutubakala na abe aya munun kala udoyen ninye awa ni o kutubatul haja kele ni furu be shiri sunna de ode kafo sana aka furu kuma fo folo abe nin kutuba de ke folo o ko fe abe furu shiri kuma fo innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ناين كتب كلا ولا فرو ولجو غافو nyinde musom masina nyaadi karasama o aceye minye na yirebe kene kauga chide abako anyami naye no kutuba yu folo de be kala folo me chaman be furu kuma de fo folo o ko fe be kutuba kala o ta ke chogo nyumai kutuba inde be bila tembe nye folo abo folo de fo o ko fe abe furu siri kuma oke mo munu nube furu siri ubeta alam nasraha nunun kala ube jaja nasrullahi ube suratul fatiha nunu wote sunna yo yebiriya katulu kala furu siri kutuba la yebiriya furu siri kutuba iben nunde kala kutubatul haja nununde be kala kodo aha إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إنا أردنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال ألقوا علي الدنيا ko aya yira sanka ba wolon fulala ka yira dugma wolon fulala ka yira kulula fa bayina an yahmilnaha sanka ba wolon fulay banna kadana yayinta duma kololon fulay banna kadana yatta kuluyi unu ka giriya banna kadana yatta me bani min fule nenye ala soso bani ten nenye de majigi bani anintesa koro ate ko min banna ala tama ni ala ko min ka min ke kallatigi ke kakede banchogo tila majigi bani de yeninye anintesa koro bani wa asfaqina minha usirana koro sirana bani ni majigi bani de yeninye bambantiani mbanna ala bolota ala boro ka nte ala ka nyamar kanta wotede siranya majigi o bani de ninye sanka bolon fula sirana na le yedanna ya ta teseka na ya ta tesa koro duma kololon fula banna ka danna ya ta muna sirana koro de sira asira lemba koro ninya ta teseka jona e kadafa kulubawu usirana danna tali danna ya tali koro munye usirana de uteseka ake togola uteseka dafa wa hamala hal insan hada maden nyata innahu kana jaluman jahula hada maden kera yiro kuntonyo bagay hada maden kera jahiliya man danna yam minne hada maden man danna ya dafa yiro kuntonyo ni hada maden madana ya nonun dafa ikera jahiliya ni yala lesri hada maden tilelende do tilenya ambe hada maden jate lesira ko tilenya de ube ambe hada maden jate lesira ko tonya kelade do qala shaykhul islam fil fatawa shaykhul islam bon temia ko fatawa diju duruna keme saba ani bi duruni wolon fula
وما قول من يقول الأصل في المسلم العدالة فهو باطل وانتماكم مغمون كل شري سلاما أمبا جاتم مغتلين دي لشري لا أكو يكما تنيالين بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل أقول لشري هذا مدينة تونيالي عن الجاهلية لشري هذا مدينة تونيالي كنان الجاهلية كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان جلوما جهولا أقوى بكم إني ألاكو قرانا كونو هذا مدين ياتا دانا ياتا هذا مدين كيرا إتونيالي كلاي هذا مدين كيرا جاهلي ومجرد التكلم بشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان من ظلم والجهل إلى العدالة بونتمي أكو هذا مدين كسير كما فلا كفدر إدالة وتسك هذا مدين بو تونيالي جاهلي على كلا تلين على فلو من لجنة دائما يموفو وكو الأصل في المسلمين حسن الجنة كما سالين يمني يبا فو سلاما ولا لسري سلاما ولا مغو يسلاما دي لسري لا أنبي أنجي نيانيه حتى يتبين خلاف ذلك فني أتنا بانغرانيا وقتني ne ka fo lesire hada madenye tilenya de lesire la hada maden te tonyali kira tilelendo de ayi otede lesire hada madenye tonyali kila ni jahili de amba fo de lesire munye lesire la silama mogo ye silama de ambe anjigi nyani ye amba anjigi nyani ye de fo ni ye nyuma ya tana banganye wakati me ambe minano ye wakati ninde shahalendo ليعذب الله المنافقين والمنافقات pour dana ya intali ala yire hada maden tila ayutila tila yoroma saba munafiqu munafiqi jonye sonna ala tama jahiran ukakene mala uyodi islamiya makene mala uyodi dinama wamma batin ikakkonona la kafirude do munu sonna ala tama jahira me umaso ala tama batinan ukono ubafu nonu munafiqi wal musrikina wal musrikati jama kuno fulana mushriku chemau ana musomau munu banna ala tama jahiran wa batinan gundoni bange be banna nunye jamakulu fulana jamakulu sabana wa yatuba Allahu ala almu'minina wal mu'minat ala na tubu ke mu'minu chemo na musomo ye uluye munso nala tama jahiran wa batina gundoni bange usena ala tama ala ye hada madawun tila yoroma saba awa suratul baqara damina fana ala ye mo tila yoroma sama kwambe la ilaha illallah ambe ka kelenya galombo bo suratul baqara damina ay ala ye mo tila yoroma saba kafiru kun kelew aye ulufo aya fula mu'minu dafalen aye ulufo aya damado kono alif lam mim suratul baqara yere damina kafiru kun kala yufo aya fula nyogona kono munafiqu fora aya tani saba kono Allah yere yem mo tela de mo te kala yere mo tela le onde de ante kala nyakoy antila le ala ya antila suratul baqara kono suratul fatiha kono antila la de ala yem mo tela suratul fatiha kono khairul maghdubi alayhim wala dallin ihdina صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مغوتل على سورة الفاتحة على ينما كمنونكا كله على دمنا منونكرو يهوديون أنا مغو منونكراكم يهوديون يغو على ي مغو منوفيل نصارو أنا مغو منونكراكم النصارو يغو مغوتل لندد على كو fo alana mu'minu alana munafiqu chemau anu musomau anu jangakata
ani mushriku chemo ni musomo anu jangakata ala na tubu ke mu'minu chemo nu musomo ye wa kana Allahu ghafurur rahima alay jon sutra bagale nabi sutra kayafa ima ala yenne malikilade bunga shirku qila ya anni bil amanati ta'atan doko inna aradna al amanata ko kore munye ko bato wala kwale bato yira sanka bawlon funa duma ko lon funa kulula wa qila li amanatu al faraidu doko fardaw aradaha Allah ala samawati wal ardi wal jibal alay fardaw yira sanka bawlon fulala ani duma ko lon fula ani kulun in adawuha asabahum kunu ya farda nunun di udunce wala ko ale ala busara wa in dayawuha ajabahum min nu ya fardan nu yuciya ko ale ala bula jaba fakarihu jalika sanka bawlon fula duma ko lon fula kulun uyannin ko wasfaqu min khairi mashiati usirana nun koron mata ala soso fanatede kuma nya fo tugumi walakin tajima lidinillah sanka bawlon fulan duma ko fulan kulu banna kanin danna ya tamunna uma adanna ya intali toyede ala soso kamade walakin tajima lidinillah ya toy ala kadina bonyade koso Allah yaqumu biha purnu yata وكانت دسه كجوناي ثم أردها على آدم فقبلها بما فيها وكف على الدنا ينير آدم لا أي الدنا يمناني من باكونو وهو قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان جلوما جهولا يعني قر بأمر الله هذا مدام مرسلني على كن يامر كيني أني ابن عباس كحديث من كابو بن عباس بلو أنه قال في هذه الآيات بن عباس كن آية لا إن أردنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واسفقينا قال أردت على آدم كو على يدنا ينير آدم لا فقال خذها بما فيها أقدنا يمنا أن من باكونو فإن أتأتم kafartu laka ni ne alabato dan na yayin kola mbi ka junubu yafa wayna ashaytan ajabtuka ni ne ala soso mbi la jaba qala qabilitu adama ko nyamina fama kana illa qadiran ma bayna li asri ila layli min zalika al-yawm ako adama dan na yayin bina ni kera komi la sarani o dolla ga sarana suce o français nyogona adama dana ye minani koye o madafa hata asaba liqati atafoye akakata winke wa hakaja qala khairu wahid unkashiru kulli chogola mugo yafu nin chogola hari mugo kelente inna li amanata yal faraidu ko dana ye ko farda nunun dedo wa qala akharuna hiya tatu doko ay alabato وقيل من الأمانة أن المرأة أتمنت على فرجها دوكو أبدنا ينكونو مسو على يدنا يدا إيكا نيفلك كولا مانيكيكا تافبولو تانغا وقال قتادة الأمانة الدين والفرائد والحدود قتادة كو دنا يموني أكو دينا أني فرلو فردو أني علاقة حكي حد منونا نصريالا وقال بعضهم القصل من الجنابة دوكو دانا ينجمع كوكي كو جنابلا ني جنابا يسرو القصل من الجنابة وقال مالك عن جيد بن أسلم مالك كو كابو جيد بن أسلم بولو قال الأمانة ثلاثة ودانا ينجي سبادي الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة كو صلي أنيسو أنيكيكو كيكا جنابكو وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل هي
منتفقة وراجعة إلى أنها تكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها. ابن كثير كون كما فورا دنا ياي نوفي كون كما نونون تنيغونولي شيتا تناجي نونون تنيغونولي كما مبه بنندو كلندما كما نونون بebe sagi kata jumama ala ye bara munun bila hada maden kadro ala ka nyamari kam munun bilalika ala yibali mununna ko toy nu ka saratu ye la nyini yode dro nyun kuma ute nyogongole nim bede be danna yen kono danna yen koni gorbali nim kuma bebe sagi kata jumama ala ye nyamari kam munun bila hada maden korunka kulu mina kuke nu ka saratu ye ayibali mununna kulu mina kutoye nu ka saratu ye kuma nunun bebe sagi kata odema وهو أنه إذا قام بذلك أصيب وإن تركها عوقب أو ألاكو من مؤمن جوراني ألاك نيامري كوني نيو كسرتي ألا بشرا من مؤمن ما ألاك حرام كوي أيبالي منونا إمو توي فنا ألا بجانغا كتا دانا يلا نيني بيبي سان كتا نيندما فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وجلمه hada madenye nin danna yamina ka far hada maden kallafuka anaka jahiliya anaka tonyali illa man wafaqahu illa man wafaqa Allah billahi almusta'an fonni mu'mini ala ya be sababa mad hada madella fulendo hada madenye jahiliya hada madenye tonyali fonni ala ya hada maden min be sababa ma ambe de menye ala fe عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية الحسن البصري أن آية كلا إن أردنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال قال أردها على سبو اتباق الترائق أقول إدنا يا إرى سانكبا ورون فلين التي دينت بالنجوم سانكبا ورون فلامي أكلن كلني على سانكبا ورون فلامي على أمسرني دولوية وحملت الأرس الأذين عن الله رسبتا بغو نوبا كنو فقيل لها وكن سنكبا إما هل تحملين لأمانة وما فيها يا لإبدنا يا انتبا نمين با كنو قالت وما فيها سنكبا ولون فلاين كوم من با كنو قيل له كو سنكبا ولون فلاين ما إن أحسنتي جديئتي وإن أسأتي أقبتي أو وكو من با كنو يمين نياني ibe sara ni ya cinya ibe janga kata qala Allah akunnete sakuru summa radaha lil aradina sabu sidari okofi alay danna yay nyira dugu kolo wolon fulana giriyay ma allati suddati bil awtadi dugu kolo minni ala ya giriya ni kuluye kasabati ni kuluye wajulilati bil mihadi kadugu kolon kolo fana ka fense dana ya irana ni dugu kolon bana dugu kolon minna wolon fula min ka giri ni ala yu giri ya fana ka kulubaw biluka ku kolo ku fense dan fe unkoro dana ya irada afana la qala al-Hasan al-Basri ko faqila laha hal tahmilina li amanata ma fiha akwala ko sanka ba infanama e duguma ko wolo infanama wolon fula infanama ya laibe dana ya tabani min ba kono qala to ma fiha duguma ko wolo fula in ko mun be dana ya kono qala qila laha aku qama in ahsanati jujiati wa in asati ukibati awa uko niyanye ibe sara niya ciya ibe janga kata qalat illa ko ay yete sakuru summa radaha lil jibali summi sawamiqi o kofe aye dana ya nyirara kulu fana ma kulu munun ka gire kulu munun mu kaja kulu girma kulu ba kulu munun kaja salibati kulu munun ka giri kosobe qila laha uqama hal tahmilina li amanata ma fiha uko fana ma yali bedana ya intani min ba kono wa qala to ma fi akum mun ba kono qala laha
وقام على قام إن حسنات ججئات وإن أساءت أخبات قالت الله أو أكون نياني إبه سرا نيماني إبه جنغ كتاكو أي ومما يتعلق بالأمانة حديث حذيفة تمام بنكسر يكتاو سريكلو كما فو أمانة لندن أني سانكبا ولون فلا دوما كلون فلا كلو بناما مهدا مدنياتا ako hadisan munun dilolen be dana yala uje fata ka hadisa laka je kabwama abe bukhari kuno hadisai qala haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisain uje fata bun yamani uje fata ko cidenya hadisa fulafo uluye qari araytu ahaduhuma ako cidenya hadisa fulafo alaye ayi hadisa fulafo ko alaye hadisa kelenye anyana wa ana antajiru al-akhara ko be doyin fana makono uje fata ko cidenya hadisa fula fo uluye alaye kelenye anyana abe fulanna makono abe doyin kono haddathana cidenya ambaro nyogonya anna li amanata najalati fi jajri al-qulubi rijali ko danna ya jigna cewu dusukul lesridela jajri el-lesride ko danna ya jigna hada madun dusukul lesrido kono summa najala al-Qur'an fa alimu min al-Qur'an wa alimu min as-sunnati o ko fe danna ya jigna Qur'ana kono o ko fe Qur'ana jigna danna ya uye danna ya hada madun ya danna ya don Qur'ana kono uye danna ya do ciden ka sunna kono donc oni min lesri min tumbe min jigna dusukul lesri kono awa akala na Qur'ana kono akala na sunna kono obedo farako beti do faraka summa haddathana o ko fe cidenya ambaro nyogonya anni rafil amanati konni danna yayi ko abena krota kabo mo dusukun kono folo la danna ya jigna hada madon disikil lesru do kono o ko fe Qur'ana jigna u yedana ya kara Qur'ana kono ka danna ya kala sunna kono ulu yedana ya inke ka dafa ka ke ake chogola o ko fe cidenya an kibariya ka baro fanye konni danna ya bena korota ka bo mogola wa qala ciden ko yanamu rajulun naumata akum mogo do ibe sino ko fitini doke فتقبض الأمانة من قلبه دنا يبين من كبوي دسكون كنو فيجل أسرها مثل أسر الكوت دنا ين توميني تننا دوني دبتوي دسكون كنو كومي توميني فتيني الكوت توميني فتيني مغو دوبي سينوغو دولا درو دنا ين بوي دسكون كنو أنو دبتوي دسكون كنو كومي تومي فتيني فتقبض الأمانة من قلبه فيزل أسرها مثل أسر المنزل أو أدو فنبسي نغدانا يبين من كبوات دسكون كنو أتا نود بتو دسكون كنو كمي أو كوروني دو كوروني كمي كوروني دو أو كوروني كده نعم مثاليك كجمري ewa kuruni nye munye ni mugo minye barake mugo munumbe bara gelenke ya soro nibe ewa jeleta ka bara gelun kenai ube be pikasta ka bara gelun kenai no dote to ewa ibolo nunu nawa majile yode dana ya be mina mugo do ka dusukunna o kuruni do de be to adusukun kono ka jamuri abe komi ewa tasuma kami daharajatahu ala irjilika niye tasuma kami niya kulun ishe mfaraka tarahu muntabira walaysa fihi shay'un ibaye tasuma kami na ye yoro misro ishe mfara sanfelala abe jita abe funu fitinike mi ba soro fuita kono ni jichinyalente danna ya be mina mogo do dusukun kono anno be to dusukun kono komi ko chogode qala hujayfata ko summa agaja hasa fadaharajahu ala irjilihi aw kope cidenye berewa beleta belekisenita ka kulunkula shenka akwa be komi ni tasuma kami ewa kulunkulu shenka
komi ni bele chogo ni abi ishe na ye yoro min soro na ba funu ni foi ta kunu ni jini tialente dana ya be mina mogo do dusukun kono anno o no ni nyogona de be to dusukun kono qala hujayfata ko fa yusibuhu an-nasu yatabaya'una la yakadu ahadun yuwaddil amanata hatta yuqala inna fi bani fulani rajula amina dawa hujayfata ko nin kera dana ya bina na kabo mogo dusukun kono te nin kera mogo be to de sa eta do ebe lahidu shiri ini mogo minche ika kola ube eta do ebe lahidu ewa shiri ini nyema min ni nyogonche ka lahidu shira ni nyogonche puru ka ke nyema tellement que ni danaya te dafa ni danaya be bo mogo la mana e dire ta do sa ini mogo min be barake nyogonfe ni danaya be bo mogo la ako mogo be to de ewa ubafo inna bani fulan rajula amina danaya be to da ubafo karasa don mana nin kabila mogo kelen de bula danaya mala danaya be to de la de karasa ka don nin kabila masina mogo kelen de bula minye danaya maye hatta yuhala lirajuli uje fata buni yamani ko danaya bina ciya fo ubafo ce doma ma ajladahu mogo fangate mogo la kabo a fanga kabo fangate mogo la ka karasabo wa aji farahu mogo ka ko bangalinte kene ka na donendo mogo donento kabo wa qalahu mogo famulente kabo wa ma fi qalbi habatu khardal min al-iman me basuru limaniya khardal kisen yugona limanata dusukun kono danayata dusukun kono khardal fen kise mani do akam mise ani habbati sauda inda kasuru nyogoma burusu wula farayoro wula abe bo abe china yere ya kise be bo kise finendo kirikiri folo la muso korba utumba ake sabune kharidali yo ode mana danaya binachiya ibe mugo do batanu ako karasa fanga bala barika bala de fanga tigido de karasa adonendo bebado akako bangalendo karasa hakili bala famulendo min nimbe kofe min nimbe folen ko tanunen ko fe nimbe ye me ba ko danaya ko ni kisekelen tabulu habbati gardali liman ya tabula danaya tabulu ni liman ate dur danaya te la nyine yo ode wala gari ata alayya jaman wuje fata bul yamani ko wakati do nana alema ما أبالي أيكم بايات إن كان مسلما لا يردنه علي دينه وإن كان النصرانية أو يهودية لا يردنه علي سايه وجفت بني يمان التلمانك وقتو دولا سيبو وقتو دوت من الدنيا تندفلين دولا أكو وقتي دونا نما ما كسيتالا مغو ما كسيتالا إني مغو كلين كلي بشك الله دوكي ini mogo bebe se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wakati tɛmɛna olu la ni mogo bebe se ka baara kɛ mogo ka di ye ina bɛ se ka lahiru sira ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya la i tɛ sira janfa ye ni min ye silama de ye ni n'a ye lahiru siri ko min kama a ka silamiya n'a ka diina b'a to a bɛ danaya dafa a b'i ka hakɛ d'i ma ni min ye silama de ye a ka diina bɛ kɛ sababu ye aben ka hake dima mugo do nana nema mako sitala au seba ula mako sitala mugo la mugo na kadinye na bese ka lahidu siri bara nyogonya la ndesira janfanye ndesira ko abin janfa ni minye silama de akadina beke sababu ne ka hake dima hari na ya sur minye fana nasara de nyin nasara de lahidu siri anye bara nyogonya do ke ni ya nasara de do ube yahudiya de do la yaruddannahu alayya sayihi masakin min be amara ni ale yere ma ka hakke dinne mana yere masakin min na ba mara kono nan tara mema min na ba mara an ba mara kono nan tara o be ke sababu aben ne ka hakke dinne ma ya fata ko nin kara kateme mana na be sebo tiletanu ni danna ya dafalen tumbe ini mugo yellahi du siraye barake nyogonya te ika hakke te ciya min ye silama de aka dina ba to abin ka hake dima
ni min yere yen nasarani yahudiya de abe masake min kan marala wakati nasira masake ma yere ma ka hakedi masake mbe ke sababu ye abika hakemina abinka hakemina la kadi nin kera kateme me ja depuis sebo tire la danya mugo kuma sira kaciya danya a kuma sira kaciya bo kuje fata ko famal yom akome bi abe kuma info domme fama kuntu ubayu minkum illa fulana wa fulana nani mugo shite lahidu siri baranri mugo nyalla binni karasani karasate depuis ale tile labauna danya mugo kuma sira kaciya folo la ma ko sitala nini mugo benana be se Allah gusri ka barake nyugo fe min ye silama de akadina be ke sababa benne ka hakedi min ke silama ye nyema mimbe nan sera nyema mambinka ka hakke soro me sisa nete mugo shillahi du nyugo nya awla ni karasate mana kayira depuis uje fata bunyamani tile labauna danna yakuma sira kaciya ni nye ale ka tile wakati ye sisa du danna ye be sisa de dina kola ni ko dina nyuma alqur'ana wa sunna la man haji salafu salih bi ni ko ka fulana soro irela akake ba fa akake chogomi ika mugo soro irela mugo soro ka pari ire ka akake o chogola foi mangele na ka danaya da mugo ka bi aka fare ka ki de medina ko la bi foi mangele na ni la yini worte min na dina ko la bi aka dogode min tate to nyiniye iba suru o do taye na fulo nyiniye iba suru do taye joyoro nyiniye ibe mugo min ko ni sorode ne ba fanka dina ke chogoma ka ke ala kelemto kama joyoro ko nyini kana ye Allah jin antere ko kana ye Allah nafulo ko an kanu o nyini Allah an ka hadafu ka ke kelenye akake ala kama kafo ala kama akake ala kama anye togo soro amma togo soro anye tanuni soro amma tanuni soro anye majamuni soro amma majamuni soro anye joyoro soro amma joyoro soro anye nyema ya soro amma balmo ka gele bide hen ko harbe doye bokali branema ko anka ademe ko alebe karamo nyuma nyinina comme alaye dina famu chogome ka karamo soro chogola ko gele yara bolo anko ka gele bi ko dina fampera la bi danaya ma anka dina ke nyogon fe akanka ke chogomi bi ko soro baramangele nay jiya ko fampela la fana na ko fampela la danaya ma ka soro bi konna ka barake nyogon fe ndalen ben ninna abin kan na fulla komi nyere bi waye bara yede min be se ka danaya dafa bara nyogonya la bi na fulo kalifali la bi na fulo ko la bi o ko dogo de danaya tinyana depuis huje fata buriyamani tile abin nin fo domme akuma sira ka tiyawo janko sisa mbe ala de dele ala kan lafiya wa gadi warada an-nahyu an al-half bil amanati mun kasiru ko balilina na ni cide nyambali an kana kalini danna yayi wa gadi warada fi jalika hadithu marfu'un anni ibni burayrata anni abihi radiyallahu anhu hadisa don nana ka korta kata cide ma ka bo burayrata bolo ibni burayrata bolo anni abihi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna cidon ko ni mo min yikalini dana yayi citandoye ka kalini dana yayi atebbe ikalna ni fen wore minta alayo franka fu ya fitini do wa qawlu ta'ala ni alako masam min kortalendo li yu'azziba Allahu lil munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati ay inma hamala bani adam li amanata wa hiya at-taklif hada madani danna yata danna jumai alayo ko munum bila hada madenka alaka nyamar kan keli akanya marko keli anaka balil ko toli li yu'ajjiba Allahu lil munafiqina minhum wal munafiqati alayin nimbaraw bila hadama donka dina baraw nyamar kaw ni balifun alayu bila hadama donka
pour alana munafiqu cemanu musoman alanu la jaba wa humul ladina yuzhiruna al-imana khawfan min ahlihi wa yubtinuna al-kufran mutaba'atan li ahlihi munafiqu yajonye ulude be limaniya bange ka sira limaniya dunkewye mana go limaniya bange kene kan nu be sira silamawiye usira lendo mu'minu ma ubu kallimaniya bange mu'minu siranya koso ala kote de nimmin kallimaniya bange wiye kabila kene ka wiye konye mu'minu bin fa ko bin kan na forota ubu kallimaniya bange kene ka sira mu'minu de me ube kafiriya dogo katugu ukamugo fanako ube kafira dogo katugu ukamugo fanako ukamugo munu kafiru ye ube kafira dogo kafara ulu fanaka komi nana na suratul baqara la chogomi nu nana mu'minu ma bafu alli manera nu sagira katu ukamugo ma bafu ambe awule damene ambe mu'minu jamfadi wal mushrikeena wal mushrikati ani mushriku chemau anu musomau humul ladhina جاهرهم وباطنهم على الشرك بالله عز وجل ومخالفة رسله مشركو تشمون مسمو يوجوني ولودو ukakene malawo ukakkonanawo abebe mushrika de ka kafin fara alaka masamin ka bakoro talendo ani cidon sosoli o mukhalafatu rusulihi ani alaka cidon sosoli ukene manani konona be ye ciden soso kene manani konona be ala soso ukone ni kene mana be mushrika ni alay nununde mushriku chemanu musomawiye wa yatubu Allahu ala almu'minina wal mu'minat ala natubu ke mu'minu chemana musomawiye ay liyarhamal almu'minina min alqalqi ala yoke puru ni mu'minu munun jorani tanaya inye uyala kanyamar kaunke ala yuban minna uyotoe ala na mu'minu ala ka danfeuna mu'minun kera che munun kera mu'minu ye ala na ulu nema an mu'minu musomam alladhina amanu billahi mu'minu ya jonya che mana musomam ulu de munu limanani alai wa malaikatihi an alaka malikawu wa kutubihi an alaka kitabu jiginu wa rusulihi an alaka cidun al amilina bitatihi an munu nye barakeni ala batoye ala na nonun nema wa kana Allah ghafurur rahima ala ye jon sutura bagade ibe junubi ke sunu tile ala bi sutura abe sagi ka yafa ima ghafur ye mustanqim min al maghfara yen nege banku fula de nu beta kele yoro la folo la iba sori kunna abe fen fulanya abe kun sutura kele fulana finyew ni suma ni eba binye kala ni bamuru daw abe kun kisi kaboma fula yerala kun suturali ani ka kun kisi kabo finyewuma ani nenewuma ani binye kalawuma wala khafuru koro yode dombe junubu ke ka ala soso ala bi sutura mogote boy ka junubu kalama abe sage ka yafaye wuriatun qahatani ko kan nuniya kono wallahi law alimu qabiha sharirati la aba salama alayya man yalqani salafu nubu yere majig ako aleka jonyogo munun bale bonya ka karama ako wallahi gundola dibila gundola ala suso mimbe ale bolo ni aleka teruna kam mo nyumo tunyodo utumbe ba harika salamu bilaleka siraka nuna benawte salamu bilaka junubu mimbe ale bolo gundola nu tunyodo uti hari salamu bilaleka mi sarafu nunu na nyugona fo ku yere majigide wala ala be jon sutura ibe ala soso bi sutura be sagi ka yafaye kafuru yo ode rahima ala billahi nafana ki nema ala bi nema ikatubu infana kofe sallallahu waqti siraya subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratul ahzab aya biro lan kele أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tene suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu zuli hijja minye hijra sankalo tani fulana bi sunyo mugannai miladi nasarau kajjate ba fulani mugani duru sankalo woro na bi sunye watani woro nai ambe dawrabu masjid ar-rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. alakum mu'minu ya ayyuhalladhina amanu anko Abdullah ibn Mas'ud ko niye ala me qur'ana kono ako ya ayyuhal ladhina amanu ikitilo ma jokalla melike ala bena ko bado fo mi nabe mu'minu nya mariana ye ube abe ko bado fo ka mu'minu balala ube abe na kibariya bado fuye no seminu ya faraka ko ni ala ko ya ayyuhal ladina amanu nunun ko fe na ko mu'minu la nyine yede mu'minu ni aw ko aw ye mu'mini de ya aw ye mu'minu de ko do fle na ka mu'minu ya be auto akoke kawlasu na ko ay mu'minu de ewa nin ko fle mu'mini ya bara de do ayake. يا أيها الذين آمنوا لكم مؤمن من دار على الحقيقة مؤمنيات لما تقوا الله أيسر لنا أنقل يسرنا غربالي مني امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه على ينامرني منو يكوكي أي فتنة كبومي نكوتوي أيسر لنا وقولوا قولا شديدا أكاكما تللونفو جنجة كما منونا سوابا كما تللون جنجة كما منونا أي أدودفو يصلح لكم آمالكم ni ayoke ala baka baraw nyawuye wa yaghfir lakum dhunubakum ala baka junubu yafawuye abaw suturaka junubu la ku yafa wa man yuti illaha wa rasulahu ni mo tugura ala ko ye ala bato yi tugura ciden ko faqad fajan fawza azima atigiye ni yoro soro ni yoro minni akabbu kosobe منكسر كالتوسير لكو يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بالتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه على بافاني مسامين كورتا لندو نابا كجو مؤمنون يا مريا كوكا سرا علي علاني وكا علي على باتو كومي مغمين كباتو چوكو نابي على باتو كومي نا نيابي على لا
وأن يقولوا قولا سديدا أو كوكا كما تللون فوفنا أي مستقيما وكما تللون فو لا إيجادا فيه ولا انحرافا كما مي جنة تالا جنة تالا أما جنة كبوت ياما ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أصابهم عليه أو على الله تويفنا كوني مؤمن ينكوك إسرنا على ka ala bato komi mogo ka bato cogo mogo min ñaabe ala la mumini dafalen ka ala bato cogo isirana ala ñe ka ala bato cogo la ye kuma tilelenw fo jengete kuma munun na ala y'u lahiru ɲɔgɔnya ko ale b'u sara sara in ye juma ye bi an yusliha lahum amalahum ko ale ala b'u ka baaraw ɲa u ye ay yuwaffiqahum lil amali salihati mana ala b'u bɛɛ sababa ma baara ɲuman kɛli la an ko baara ɲuman ye baara min bɛ kalasi ala ye n'a bɛ bɛn cilen ka sunna ma ala b'u bɛɛ sababa ma k'u kɛ o baara ɲuman sugu kɛbagaw ye wa an yaghfira lahum junubal madiyata awa ko u ka junubu minnu fana tɛmɛna u bolo a b'o o yafa u ye wa ma qad yaqaw minhum fil mustaqbal ani hari junubu min nu u bena kɛ ɲɛfɛ yulhimahum tawbatan minha nu hari junubu min nu ma kɛ fana nu bena kɛ nu y'o fana kɛ ala bɛ tubu bilu dusukun kɔnɔ nu bɛ tubu ka bɔ fana la summa qala ta'ala kofi ala ko masa min kortalen do wa man yuti illaha wa rasulahu ni mɔgɔ ye ala bato i tugura ciden ko ka ciden bato faqad faja fawzan azima yenni yoro soro ni yoro min kabbu kosobe wazalika fule annahu yujaru min nari jahannama wasrabai oni yoro banye jumaye ala be tanga kisi kabo jannaba tasmu o yashiru ila naimil muqim ebe labakata nema de ma nema min dumelendo ninde saranye saram min kabbo قال إكرمة كو القول الشديد لا إله إلا الله أكو قول الشديد يموني كفبتو فنسيت من كبتو يتني على كلم توت وقال خيره نيني إكرمة تنا أكو شديد صدق شنيكما وقال مجاهد هو السداد mujahidu ko ye munye tilenya kuma tilele kuma min tilele no wa qala khayruhu wa tanako mujahidu tanako huwa sawabu ko sawaba kuma wal kullu haqqu nimbeciya nimbebe do qawl shadidu qawlan sadida kun qulu wa qulu qawlan sadida kuma tilele jengete kuma minna la ilaha illa allah ka kuma bala ka toka cinya kuma fo ka kuma tilelen fo ka sawaba kuma fo qawlan sharida bun kasir ko nimbe sawaba kuma fora annofete abbe sawaba qawlan sharida ben nimbeta qawlan sharid balmu minye kutubatul haja aka ayaw doyen ninye ni cidem baka kutubakala na abe aya munun kala udoyen ne awa ni o kutubatul haja kele ni furu be shiri sunna de ode kafo sana aka furu kuma fo folo abe nin kutuba de ke folo o ko fe abe furu shiri kuma fo innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ناين كتب وكلا ولا فرو ولجو غافو نيندم مسوم مسنا نيادي كرسما o aceye minye na yirebe kene kauga chide abafu anyami naye me kutuba yin folo de be kala folo me chaman be furu kuma de fo folo o ko fe be kutuba kala o ta ke chogo nyumai kutuba inde be bila tembe nye folo abo folo de fo o ko fe abe furu siri kuma oke mo munu nube furu siri ubeta alamna sarahan nunun kala ube jaja nasrullahi ube suratul fatiha nunu wote sunna yo yebiriya katulu kala furu siri kutuba la yebiriya furu siri kutuba iben nunde kala kutubatul haja nunde be kala kodo aha إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما إنا أردنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال ألقوا علي الدنيا